pitanje postaviti Jovanka Mandrupa iz Liberalne partije Crne Gore, a neka se priprema i Hatidža Neljaj. Uvaženi građani i građanke Crne Gore, čast mi veliku predstavljam što sam danas sa vama. Crna Gora je država koja posljednje 2 decenije bilježi vrlo nisku stopu godišnjeg rasta stanovništva. Tačnije, stopa rasta je najčešće imala negativan trend, dok posljednji rezultati iz 2013. godine stagniraju, odnosno rast stanovništva iznosi 0,0%. Iako ovakva kretanja jesu tipične i za države regiona, ali i Evrope, Crna Gora je jedinstvena u tome što, iako brojčano najmanja nacija, nema jasnu strategiju socijalne zaštite majki i porodice koja bi podsticala rast stanovništva i poboljšala natalitet. U tom smislu, Liberalna partija 2012. godine pokrenula peticiju sa zahtjevom da se majkama sa 3 i više djece i najmanje 15 godina radnog staža dozvoli mogućnost povlašćenog penzionisanja, odnosno mogućnost dobijanja nacionalnih penzija. Ovakav početni prijedlog Liberalne partije Crne Gore pokušaj je da se na tržištu rada zaštite samohrane majke, majke sa 3 ili više djece i trudnice, odnosno najranjivije kategorije na tržištu rada, koje su s druge strane najvažniji faktor pozitivnog godišnjeg rasta stanovništva i nataliteta u crnogorskom društvu. Takav prijedlog prihvatljivo je modifikovati i kreirati eventualna kvalitetnija rješenja u aktualnoj socijalnoj situaciji, ali koje će u konačnom imati isti cilj i svrsishodnost. Posebna važnost kreiranja takvog rješenja jeste u ovom trenutku procesa evroatlantskih integracija, kada je aktualno pregovaračko poglavlje broj 19, a koje se tiče socijalne politike i zapošljavanja. Liberali i liberalke smatraju da je ovo problem sa najvišim prioritetom za društvo i državu, jer u konačnom od njegovog kvalitetnog rješavanja zavisi i biološki opstanak crnogorskog naroda i budući kvalitet života crnogorskih građana. Apropo ovog obrazloženja, postavilo bih pitanje ministru Predragu Boškoviću. Naime, koje mjere Ministarstvo rada i socijalnog staranja planira da sprovede u smislu snažnije podrške samohranim majkama i trudnicama koji imaju zasnovan radni odnos ili određeni broj godina radnog staža, odnosno kako ministarstvo misli da pospješi natalitet u Crnoj Gori kroz programe socijalne politike u okviru svoje nadležnosti? Hvala. Hvala vam.